لباجار کوبانê Kurdistana Sûriyê nerazî bûna xwendekaran li ser biryarên PYDê û îdeolojîkirina rêbazên xwendinê berdewam e. Roja hejdê vê mehê xwenîşandanek li nava bajarê Kobaniyê ji aliyê xwendekarên pola bakaloriya her du beşên zanistî wêjeyî û pola nihan hat li darxistin. Di xwenîşandanê de sloganên azadiya xwendinê mafê hemûyan e û em daxwaza mafê xwendinê dikin. احنا طلاب علمي ادبي وصف تاسع وقفوا دورات ام خوندکارن زانستی و ویژه‌ای و پولا نهانه خل راوستاندن خوندن عربی راوستاندن مدوی خلان وکن ام گهشتنا نیویری مدوی ام بردوام بکن و پشت بلا راوستینن طلعوا قرار انه خلاص يلغوا الدورات فهن كانوا طالعين قبل سنه انه منعوه بس ما كانوا ينفذوا